pembelajaran ini makin indek nyurat aksara Bali dasar. Oke. Nyurat aksara Bali ini makin meninit indek nyurat aksara lan nyurat nah, sedurung ngawitin nyurat, napi carane nyurat lelenga, eling makin dumun, eling-elingan ingat-ingatan aksara le, sekali napi sesuratane, yang bisa. Le, aksara le, sudah bisa nyurat aksara le. Yang Pak. Nah, aksara le. Patut nggih. Nika aksara le makin dhuwur aksara le punika dagingin pepet. Nika sira bisa nyurat pepet dhuwur aksara le. Siapa? Bening. Ingat nggih, jangan nyurat aksara Bali nika nempel di garis ane di dhuwur kan penuh kolomnya. Nika restu ampun penuh kolomnya. Nggih, suratane iki setengah kolom. Nggih. Nggih. Tut nika. Sakiwatan ampun bos tegah hadis puniki nyerat re biasane pepet nggih. Nyerat pepet nika asah kan. Nah, niki api sorane lelengo. Dan lelengo. Kilo. Nggih, tetapi niki tanda dos. Yang surat sekali niki tanda dos nggih. Patut kegantosin atau keganti atau aksara lelenga. Surat aksara lelenga sekali kedua. Red. Yang ada suara le di kruno, ring kruno. Kruno nika napi? Kata. Nah, makin sira bisa nyurat aksara atau lelenga mantan nggih. Nah, minggu selanjutnya ngiring kawitin antuk rerepe. Makin indayang nyurat kruno antuk lelenga. Kruno napi saking lagi lelenga? Lelipi. Nggih, buat surat di buku. Nomor kali lelasa. Nah, coba kalian teman. Atau boleh. Lelakut.
Terus Kibin lelipan. Terus nomor 5 tapi boleh ani mesti le belar. Belar. Nah, makin lelipi. Nah, cingah buka. Niki kan mentan suara le. Dan tadi surat untuk le mempepet. Diganti atau kegadosen untuk tapi ada niki le. Nah, berarti nulis lelipi, surat lelipi, le lengo malu seret, ring. Nah, dan nggih. Terus li aksara le. Terusan aksara le isi ulu garis aksara bedanya ki pi le li pi. Iki bacaannya le li pi. Mungkin lelasan, lelakut, lelipan, lekalite, murat di buku. Berarti. Pak, ada gak ada cara aku? Kali ini lelasan, ada kadang durene. Lelakut, ada kadang di durene. Lelipan. Yen beler, ikang enapi ar di durene. Surah. Coba surat lumut di buku. Nah, pembelajaran lainnya makin. Ini kemudian untuk Ramadan.